To ti je štrudla, domaća štrudla sa višnjama i sa sirom. Ja sam to vidio, ja sam mislio, wow, otkud vam to, ono, ko to prodaje ovdje, nema što za kupiti. Sama sam pravila, nema, ovo ti je domaće pravljeno. Samo pravila. Tu u Zmajevcu ima jako puno vina, ali ne možeš baš kupiti štrudle nigdje, jel? Štrudle ne možeš, pogotovo ove. Da, teško je, ovo je jedino mjesto gdje možeš i kavu kupiti, koliko znam. O dobro, osim Josića. Evo. Znači, Metju, pozivam te da dođeš vidjeti kako se štrudle prave. Da. I onda ćeš lijepo ponijeti kući. Može. Tebi, svojoj dragoj dječici. Jako dobro. Znači, za bebača šaljemo čips, negi gricka i tu su štrudle zamatali. Da, i onda vratit ćemo se uskoro za babysitting usluga. Bernarda nije samo da je jedina babysitterica ovdje, ali najbolje, ono, čak je dobila poljubca od bebe, to je, nije lako. Mišić mali, satki. Jedno pivo za tebe, Ama Bionda. To ti je talijansko pivo po belgijskoj recepturi. Wow. Mislim da će ti biti top. Inače, kraft pivo. Znači u vinskom surduku, ali ima i vrhunsko pivo. Tako je, tako je. Hvala Evo ti, ga, hvala ti. probaj. Hoćemo. Vidimo se. Evo, vidimo se. Nemoj njemu dati.